Vele there is an attack on Swavisa and the pressure ikhona. It's not only Swazi Life Matter but kule space nje se-MDM. Swavisa kube inhlanhla lenhle yalenhlangano lokugcina nekundlondlobala kwayo ngesikhathi lesincane. Kwakhanzakala ukuthi siyinhlangano leyasheshe yasithatha stand kulokuthi imbandzakanya nembuso or not. So makusetshelwa kunemisebenzi leminingi leyendekako la sitfola khona ukuthi kuhlangenwe bese kuba nalabasekela tinkundla singiswavisa siye sibese siyadeda sabi ingcenye. So lokho kusibangele ukuthi bese sekuba ne-attack on Swavisa. I-pressure lenkulu sekusikhathi nje solo bakaSwazi Life Matter sizama ukuhlanganyela nabo sikhulumisane but sehlulane etafuleni. Ngoba thina singiswavisa kuqala nje saqale safuna ku-understanda ukuthi Swazi Life Matter uyini. Ngaleso sikhathi lapho engayendi nale nhlanganisela la yendile nyalo. Besisathi nje ukuthi kunaqhawekazi kuphela kuneSwazi Life Matter kuphela. Nabasalungiselela noma nakusalungiselela kuyakasadakhe. So saqala lapho lokukhulumisana sehlulana singiswavisa sikholelwa ukuthi si-affiliate ku-MSF. So yonke info lekumele siyende noma sibe ingcenye yayo ngilehambelana na-MSF. So ikhona le ngosi le-attack, yes. Okay. No, siyabonga kakhulu.